Hello, Sopite, Nadam Jingo Hinam, Tunin Jong Ahsisomleng Officer General Konin, Thusu Anangai Hom Kitao Hite, Amasan Editor Tongsu, by DM Zer Kipgen, Tun Ngai Tao Hite, Asante to Hutut le, desot a, Sapiel Pula, Ikitam Jiting Ule, Ilung Tim Uhi, Galdin Muna Ana Jinan, Hinla, Empire Pa Birenin, Patante ati phat le half a hin thaji tan hi chu phat le e hon gal a phakit tai iti jiwin nom isa do ji ta ve gal inei lam chaw jong he phalo bangin nom ta in hin khu imang ki jiwin a hi chi ikar char hi iboi naw lin pen hung hi dingin a tai ni chom chabo a hin alai je e asante to chom khat suti imu naw hi a hi wanga ika uwa korwar a jing na lai e ti hi isu min lo diu angai je e asante hi step atha adia na sata a ke bukit u aitan training za chum jong abol we chule gal le tola dinga galman cha hi han sumla pa hi jong le ki gu na hling set anei u a hitai hiti ai hi e ho kiging lowa i umuwa ama hon mun khat e hin no hum kit niu lewang vevin mun khat wang a hin phut ke a hin no ke te diu a hitai aji chu ama hoi hi volunteer arambai a hi win chule athing noi mi ho ses helovin pan ala danu iwet le Manipur State Force to pan ala khom jiu a hi ti jong i heve ikigin lo niwa khuchi hon e hin hundan diu wang chu mun khat wang atum hong te diu he sa a hi tai ji a chu tu hi phung thu chang thu nomenclature a ki boi phat a hi poi ika uwa ki tu mo na zat jong kun sa pha jong a hi poi lung ki to a dat ta a pan la pha zo a hi tan pan ila khel ule nikhat sunga igam sung ule ihin naw inei igu ki chaina thei phat hung thung ding a hi pathen jong pangnan te a hi nangman pan na la lo le pathen pang thei kit lo a hi ei do diu e gal diu sa la thanga achang pang ngan atam tan lungtol banga hin ho man phat bang chu hitalo ding a hi gal man cha mei pum mei chang gal von go san koi jingu hitin lam kai hon jong gal strategy hi walha jinga man cha su tup jing ding a hitai ai akua ahangi kiti bangin e ho jong hang san ta apan inala ban na ban jomwa pan ila kit uwa ipu ipan alam sa thingthang gam leisit ikihu tu uwa lungmonga khosa na ding hi tu jom jing ding angai jin a hi alang khana e san te hi me mei san me mei doi te hi win chule sum ji agal kon atam zo ahin kho phal ngam lo a hi ve ki chalo wa or ging lo hela tin diu angai je ta chapa birti sun lai ni sa tabang do te hi lo ham hi chi thu hi amite kipmin avel wel a gel jing angai je public notice kang po bi tuni date 26 October 2024 Saturday ni kho hele Imperium Training and Consultancy Private Limited to gon na noiza pungsom lakhat am le Kerala Guidance Seminar LNC Hotel kang po pi district headquarter muna ding ahin kang po pi khopi sung le district sunga khang tha le khathim tam ta na to na nei lo ho adia bailam ta na to nam mu da thei training api diu hi adia aviation hospitality le cruise line lampang a India sung hi han gampa ma hi jong le na to na muna thei ding lampi a hil diu hi chi a pang ding ho chu class 11 a pa chung lam ho dei sa hi contact number 7005027399 by information and publicity kang po pi phaigam ku pi phaigama ko na hung ke polut ku pi ho hi ne da phataw hite lo kil ha he bowe ative alim wang ahoi theji ative ahi wangin na ti chu cancer stroke heart attack chule sampul nat na ho le vun nat na pha nat na ti ho aso do sa ji e kiti netan zahu thu se netan zahun franks CNEWS General in hitin aseze ke hoding keu se agal bol ka hipowe nang ho dia jong ka do kop thaw hi franks gama professor khatle a ho bunga franks thimpu khat na na that uwe hi chi thing noi galgu bor radical ta ho hin Christian Arab Judate athat jing uwin a hi mizo se athaw hi tina a hi
friends in Israel hi nei to sot thei u hi ati Chin state sunga sa ko umzat Chin state hi population 578.801 2024 census tungzuya hi sa ko umzat ho Christianity 91%, Buddhism 6%, tribal religion 1.2%, Hinduism 1%, Lai Pen traditional Zo religion 0.1%, Hichang hi ahi. Kukilena kuna Security Force on Operation Kukilen Leirong Waipe Kukat Abol Nawa 36 hand grenades 9mm pistol le magazine 32 pistol magazine zawlo chule wireless radio set charger mei chang som thum le blank cartridge chule pp bom agi dan 2.5 kg agi le 303 rifle magazine umlo 12 bore double barrel pumpi anamando un ahi tunia adin thuso hi chanchun akichai tai angai zo se mangpha